Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Usiting MDC juga nongkrem konstituensi ba Lambor Malngyang agak atrik rempang arajar posan ubi kunbyang yiki election jaga khasi hers atan Masa District Council hangan ka kenti kumukurtong shimet belahir jaga shnong omprop ban panjang gershani ipat ba pakin pinjob yang yau sementara ka kenti habakaran ka jingalang uba Lambor Malngyang ulapin kitmaw ki kam ki ba ulale minba udang long kumu deputy CM ha khasi hers atan Masa District Council ulap banyadayo put usam gejela kanapara naga jingkentur put berwan kam try da gejela Assam dak penying ki mau benar ki brayeng minta kum ki sakhi baka kanapara kini bedang hap-hapo gejela Meghalaya naliyang ban pelakor bagi lada mayi niwan hangai ladang ipentip syakasnong banginwan banyalap banyakren nagmata kanega MDC election lada khalang mapay nginumla lagay kanong le no ay Henry kejingan jopay nga sofu siyay bagaday siya kabenta kabaganuksa nagaling ka siya nga panay siya kiparwa pa kipadon hapo kanay ka-consulsi ba kipadon hangay hapo sinang umpro ba dahil lamba kinuksa kipangapan ay kumutray siyang kakam kaptalong nakita siyang paykan ay kajing siya ni banyalong palok papinay kajing kasyan bahado kanigas ngay dahil mo pay kipagkasyan niya nga bangatang long sa kom MDC but dahil mo pay kipagjiat niya nga nadus niyam arhasya sao haduk kanay kaganti kapamata nga long kum MDC namar ay kajing siya ni kapapura nilayo nakanongkrem constituency lanyo iba din HS Labam Kueh Dorble namar hakapor dijok naka Latcro constituency but isimte kum UCEM sabha kanay bekanong krem constituency kalapha ya arwak MDC kibanlay hangpiaw hapo kayeng dorbat hawan juga district council katagalong kilapha yang banganay hangpiaw kilapanjok yang house niyam arhasya kanday kilapha biyang yang banganay hangpiaw hapo ka district council hadin mga syayam no yaka MLA election how arhasya pra ben nga kuwa malong kungay banda pilapha yang hangpiaw pipa yang kum utiputi CEM ben hawa niya katsaw kanongkrem constituency kalajipat da uwebat OMDC kata kakapapuram kilapha yang uba aden nilar pasayumay bat kanongkrem constituency kilapha yao pansimday kum UCEM kapamot nilayo UCEM nilayo yung deputy CEM hanay nga kuwa ba lang hakani kapor kapagamat mga kong deputy CEM ka FIR kabaniya house niyam arhasya sipo kaniya landre dakba kasakar Assam kalatho siya Dr. Didi Lapang kung umentri rong ba jong kajala kajuni bakla pa yung kopi dan panbor nakasakar jala bagyong ngilaay FIR
ya UMDC dalam keram konstitusi berkeketiang kadai ubat lambor Malngiang. Ken kita ke FIR pelajar ke Sokar Assam, ke Ongkungai hangka po FIR. Bau ngai uday unongwan tengki thma dan tenghe cetunro dan wan tuklar ya uput usam. Bila bakalong kumta kadaw kalong bakaway kadabasnang manhap dan pagkama bakaway kadabasnang bantay yagi ang darbar lagi ban pelong darbar hapo kapot asam nikhalya kaday kisnang hangpyo hapo Rimhoy district amnocho urang masnang ban pelong darbar amnocho kisan gantay baginya tao yagaseng lang kumay lapha ban pendo wat yagaseng samla kamadon hangpyo hakapot kanapara ban kagohati Shanggong siyam hangzadaban ya penklan yaki kam gibang mga ngalasang banlay banpet yung pot usam hagabide bat kajing tapot yung sarkar asam nama ka district council kakantin yung banyada yaga khandaw ko siyap mugi daw na kajaw bitan banyada yaga khandaw ko siyap banyada ban penog gerpang yang julong taray kajwa kajupay ban penim yaga jag kakong day kata kamuto kaba Reverend JJM Nicholsroy ukpa jo ka khanet kaban reo ula krenda ko siyay kung ka jat penreo kabarit ngitan kam yung ka khanet kaban reo nagbanta banyada nagbanta jonga jongpay khanang bangyong sa tablok haki bro kibuan naspo return day na magkata hagli kapor ang nalapha ladiban po din ikikam siya Pusik ang kabatya la motor bangwanra dakabil hapo kaying dormar jongka district council ban pankalay kachat nakakme chokpa kiwin kita siki anisi baro kyong namdan porso ni perhajale panhap suki no masan hap suki kamde bersay lahap suki lahap lakhta yang sinong tanay kung mujay tanro la penhap yang suki kung siyam but anda penhap la resign yang kakam kung MDC but how bnei uba shipaw jomu adja khasan la wanra daka resolution haga ying darbat hawan ban ong kung nay slapha bagajing don joga district council kajing don Jongki Sim, kajing don Jongki Hima, kajing don Jongki Wadadar, kajing don Jongki Rambasnong, kajing don Jongki Gabasnong. Kalap pentut sipun, hakabigay bat karoy kapar, Jong Gajala, ngidon kam ban pendo no yakat district council, lakren da u president Jong ka BBP kaba menta day na magata hagani kapor la sya penram hagi bapon kya mali ya kato kajiwan ra ban pendo ya district council ha kato kapor day na magata paralok bayit hagani kapor ngasmo ban pa hakmat jongkay bakit ta kibakwa ban pendo ya district council day kita kiboong ngikwa bantenong kerpang banyada ya kajat kakong Henry Hashwa lapusyang banwanra dakabil ban ketpen kelano ban pas sa council ban pas yung gobernador ban yo yang simujul to gobernador ya kajing pengkelajat syarkay satu katata day na magata halani kapor palog bait ngakwa kalong na priyangki arpo khandayot ngakan mausa ada kabubrom ya doktor tigi lapang yong yang ding hagini khnetayo yong dai tangome habang apet kumurong ba sini akong khan yong wansi yang ankit bok yeme ngandalay
Yung kuno hakijing no kerta. Nga pek ya ka history but ya ka record. Like now Reverend J.J. Nichols Roy, ublawan ra ya ka khandit ka ban ro. Days mame wabot na din. Banbo, bananut banbo. Kat ya ki mau bena ban penito. Ban kemiryang ya ka jaka ka ban Asam. Mewan ra biang sa may karya. Na prenki at hunay ng KMC. Day tang mame. Habang yo panong garbasyo system. Kiwan subalong dakajing pa jongpay bat dakajing jit jongpay. Kiwan banikendo haka office rekam. Kyong it yoy babilong utang nongalam ubulan ka jingket kre. Nisanot banwan bat habang iwan chanay ban ay kaniga got jingto. Ni wan sap-sap. Nimnot panyalum para jet penro kasay. Ngiwan sap-sap lalakajong kasumo. Banyawan lang yung kitang sungay gamot kinikilalay ay complain. Magwa kanong hakani kapor. Ang lapet yung complain. Lapan sungaw nga. Sokha banyada yakikon. Kihajar kibahap. Hapo kapri. Unyaw trap. Unyaw sum. Day halor, jong kata kajingya, kabawat yung signboard, kibato, Rimahoy District, laweng yung signboard, Rimahoy District, lato pat, hakakateng Rimahoy District, lato Guwahati, Assam. Ngaong, nganay, kung uwi, unoyam ubakan nongkram constituency, kalapa yung mga siyang hakanig suki, kakamram jonga kalong bang hapan lay benpek benchmi la kalong kapasisya neam anda kapoy kalong kajing sisya katum baay ya kajing tho daw rong wasnong dagang kami dagi kon samla karay kabangasim anda kapoy hangtiao lami kikarap ponwil karpoy bang ito tao siyo, kilayang nagtagaling nga doon sanay. Kibat di kiting, kiyong nga mano-mano, upanot ang play yung sabi, diyong kaying garbay. Nginwan, nginbom, ngintit. Haday ay mo yung play mo ay, yaga tingsat, yaga ba, nagaling ka siya nga. Kalong kapulong yaga konsusi, nga ong yurong masinong upa, marbanyang nga dingtan mausa. Ngong play ya katala, kat ya katorpar, ngangan siyang hangay, nginyapay manobot manuot manrong. Wong imlong bali agupta, kitay ng kay klasang ilum, wong yung yali no. Ngong sisin, babi ay kasito, kakamram gaday, bangat habat petig na, bangat le en nakunta,